Iti napalabas, kasta una ti pungtot ni Gardo, iti pan nakaduktal na ti ayan-ayat da Rodesa ken Jaramel. Pinilit na nga inyawid ti balasang. Agsangsangit ti balasang anang ipeteng nga awan ti makalaped iti ayan-ayat dakin ni Jaramel. Iti panagsarita da nga agasawa, impalagip ni Veronica no anya atalaga ti kaguran ni Gardo ken Jaramel. Kabigatan na, nagpakuyog ni Rodesa ken ni Jaramel tapno gumatang itilugan na. Kasangsangpet na iti opisina, idirimwar ni Gardo, tapno makipagkita iti pagmamauyungan na ababae. Saan matlatta nga inggaan ni Clarissa ni Jaramel, agingga nga iti naminsan, inawagan ni Clarissa ni Rodesa. Ket ita papagayam, adtoy nga ruden tituloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. Tanikala ti patempateg. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. Nag-message request itay. Ita umuawagan. Anya tati iba ka dahito kanyak. Hello? Rodessa, kumusta kan? Nakapimpintas ka matan. Sino ka? Saan naggaya mo na malagip? Nagkaadalan tayo ti kuleyo. Saan tangamin anasingit? Siyak ni Clarissa? Clarissa? Pasensya kan. Saan ka malagip? Malagip na to. Inton, agkikita tayo. Dandana akong sumangpet. Kat agsasarita tayon to, itinobyo. Amom no asino tinobyok? Asino ka talaga? Makigtut kan tulakit di. Inidip nanti cellphone na. Kinatawaan na pa eh. Kaya ko pati pakibiyang akitinobyo na. Uri ka. Clarissa? Kasla malagip ko. Lagaan natang kanti ulo, Rodessa. Kaya't mo ka di nga dadakes nga mapasamak kini Jaramel. Kabalak ti mang bayad iti kriminal tapnamam. Dad, pangaasiyo. San yung aramidan ti kasta? Kan saan ani Jaramel ti mawag? Babae day jay, Clarissa ka no rinagan na. Nagadal ka no iti universidad na nagturpusak. Siguraduam laang. Sa anak a pagpungtutan. Jakpulos kayat ni Jaramel aparakan ka. Puor ti kararwak, maawatam. Idirabi kumapay akasarita ka, Gardo. Anya dagiti imbagbagam kini Rodessa. Ipangpangtamkit din ni Jaramel. Apay nga isakit mo ni Jaramel. Saan mo kadipay analipatan day di Romano? Kaslabumtak ti barukong ko iti sakit tinakam ko ken ka, Gardo. Si kalangaruden tinalawag nga agbasbasol. Manun a babae tinaglabas iti biyag mo. Sika ti nakikasarak. Sika ti makisarita kini Rodessa. Balaagam ti anak mo. Ano di na kayat nga dadakas ang mapasamak kini Jaramel. Agbalin ka a kriminal? Gapulaang tasaan mo akayat ni Jaramel a para iti anak ta? Numahiramraman ti anak ta. Siyak ti kang runaan a makalaban mo. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Sige, aguma ka amang tungpa kanyak. Sapay ko ma, tasaan kantong agbabawi ka dagiti aramidam.
Uri ka sang tigura ni daddy ken ka. Inkarigata ka makapagsarita ta sakbay asumre ka kiti opisina. Adang min babae ngay mawag kanya kiti Rabi. Clarissa ka no, tinagan na. Kanya? Makipagkita to ka no kanya, inton agbakasyon. Yam amok to ka no tinobyo, kat makigtutak. Itabel lang, Rodessa. Masapol ng ipudno kung daytakin ka. Anya dayta? Sige, dunga ka. Masansan nga awagan nak ni Clarissa. Agkid-kid daw kanya kiti kwarta. Kat kayat na asukunak into nagawid. Anya? Sige, palubusan ka amang sukan. Ngam duata amang sukon kan kuana. Nasken ama kamakam ko day ta akotse. Nasken ama panagnagag. No ti awanan pain a babae, tinangilugan iti dayjay a lalaki. Adon tinagastok ko na. Saan ang mabalin daytoy? Uray makipinatayag. Uray dayjay at Jaramil. Tsak pumdang amang patay kun kuana. Oray gayam san kan ngawagan, Jaramil? Apay, mailiw ka una yan? Oray tadantanita nagkita. Apang inawagam ni Rodessa. Ibagagkin ka. Iti ka hanuman saan kantong agbalig iti dake sa panggap mo. Nagipulong gayam ken ka? Ngam, saan nakmata malagip? Bak nang dangamin? May sa ti kaayan-ayat ko. Dilaing Rodessa. Oh, come on, Jaramil. Inawagan nak ka di. Tapno pasakitan tirik nak. Napimpintasak manitan, tapno amom. Noan niya, tikit dawam. Ibay ko. Danggan nak. Umanugot ako namang sokon kan ka iti airport. Okay. Indip nanti cellphone na. Jaramil, mabuting kamit kayam. Kita iklaing noan niya ti mapasamak. Inton agkita ta. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nagtatinungpal mo ti kari, masabtin na dito'y airport. Kung nagtupay ka, sana ka maipturan, mailiwak una yan kan ka. Clarissa, saan na ang arakupan? Pangaasim. Apay, saan mo ka di nga kaya? Nga ipakitak iti kaaduan, dagiti tao ti kinalailok yan ka? Itatana ka sang putakon, maipapaskon ti iliw ko kan ka. Hawan gayam, nagpakada ka kadimot laing itinobyan? Kinapudno na. Kadwak dito airport. Naragsaon ka nagbakasyon mo, Clarissa? Saan ka na lagi pa adagos iti nagsarita ta iti cellphone? Adadapi mintas ka? Kabakbak nang ka? Oh, gapu ka di kadagito'y alahas ko?
Naimbag lahayo nga pakakit-kitaag iti panagabrod ko. Nabagkatan dagiti porter dagiti bagahim. Sige, mapantayon ti ko check. Charamil, itulod na kadipay sa lugar mi? Isungarod a sinukunda ka. Pagpaspasyaran mi matten. Napinta sa pagpasyaran iti igit ti baybay di lugar yo. Ada napinta sa panganan ni Jay. Ngam amangan mabisinan ka laon ay. Saan ka mabisin? Ada masaramsam iti bag ko. Kanen tayo iti nagtikotse ni Charamil, okay? Jack nam na mahanagam amo kayo gayam ka ni Charamel. Well, agad adal tapay la iti kuleyo, edi agam ammo kami. Mabigbig ti pamilyada, ta bak nang dangamin. Nagasat ka iti nobyom, Rodessa. Nasingpet, ken natakneng. Ket sapay ko ma, ta saan to ang masulisog iti sabali a babae. Asino ka? Aniya, kaduam tinobyak. Itad mo ti cellphone kan kwa na, takasaritak. Saan nakakatawaan? Ti awanan bain a babae. Takal tinagastos ko iti dayjay a babae. Kalpasan na. Nakasarak iti nagkukwapo kan kataob na. Gardo! Ano ka di mapaspasama kan ka? Hoy! Saan ka makibiyang, Veronica? Nadadaalan timbarsak mo a cellphone mo. Asino ay ati kinasarita iti cellphone mo? Saan ka makibiyang kunak? Di ka di makauawat, ha? Sa dino tayo ni Rodessa, nakipagkita manan kini Charamel. Kaya't nan sa mapatay ko ti loko. Saan mo kumaapagpupungtutan ti anak ta? Amok, nga insukat na kan iti sabali ti babae a pagmamauyong. Agulimag kan kunak. Tinungpanak. Saan ka di apod no ti kunak, Gardo? Gwartalaan ti kinamat dayjay a babae ken ka. Agnakam kantulaang inton malugin ti kumpanya. Gapu iti panagpapaapas mo iti na duma-duma a babae. Sumardeng kan! Apay nga minyan kuyong nakitipan ng sabat mo ti airport kini Clarissa. Nadlaw ko, makapungpuntot. Uri naragsak iti panakisarita na kadata, plastika kinaragsak. Kaya't ko alitupan tinagkurangak ken ka, Rodessa. Tijak parang ipod no iti maipapan ka ni Clarissa. Kung naklano ni daddy lang ti problema, Charamel. Karaman gayam da diya, Clarissa. Kasalan masulisog na ka? Saan kang isukat iti sa bali a babae? Uray ipang pangtanak ni dadim. Diyak mo. Masurunak lang. Pasensya ka lakman ha. Ngam no, kasla nakirasan ti panagayat ko kan gapo kani Clarissa. Anya ti gapo na suko ng paigayam. Anya ta nakitam kanyak. Awan riknak amasaktan. Malukloksaw kami kini mami. Kababayan na kumapagsaritaan ta dagiti babae iti piyak ti sapali. Sapay ko mautod ng tumad lati bidot na. Kat mapukaw na tigura na, iti day ti papa. Kat palubusan na tan tumat la iti relasyon ta. Charamel, sungbatak labi iti awag ni mami. Hello, mami?
Masamak, apay nagsangsangit kayo iti nagsarita tayo iti cellphone. Nagpupungtutan nak ni dadim. Nangagkutipan nakisarita na iti cellphone na. Nga insukatin ti babae iti sabali a lalaki. Anya? Anya nga rin dagitaan na kawara? Saan gayam anaakop amin ti katulong tinadadaal a cellphone ni dadim? Imbarsak na itinalaos a pungtot na. Ayon nga rin ni daddy, kasarita ko man. Diyakam mo, bayam kumapaylaang. Impangta naman ni Jaramel. Kasanong adadakas nga ramidin ni daddy kin ni Jaramel? Masapol naman kasaritak ni Jaramel? Siyakton ti makisarita kin ni Jaramel. Masapul nga ganan na ti kaayan-ayat mo. Girl, I need you. I need your love. Tinakam ko. Sinabat na ngagpaiso iti airport. Ngam kadwa naman ni Rodessa. Napaina na kitinaramid na. Angam, saan nakapaatiw iti nobya na? Napimpintasak? Awagak ni Jaramel. Aramidag amin akabailak amang sulisog ken kuana. Jaramel, awan ti jakaramidan. Tapno maparagsak ka. Ayatan naglaeng. Hello? Oh, sayang. Tasaan ka nabukudan itay bigat, Jaramel? Nagwapo ka talaga. Nabartag ka? Jaramel, oh my God. Danonan na ko dito eh. Kadwaan nak. Please. Selfie ak sa ipatulod ko iti messenger ni Jaramel. Kitag lang na saan na masulisog. Nabayagan akayat ka akasarita, Jaramel. Saan lang may panggap kada kayo kini Rodessa? Nga may panggap pa'y kada kami kada Gardo kanday di Romano apapang mo. Naistorya ni Rodessa, aday di papati umuna akayan ayatyo, Nana Veronica. Ngam inaramid amin ni Gardo ti pamuspusan, tapno maagaw na. Inalilaw na day di Romano. Pinadakas nak. Ngumuray agasawa kami. Saan anak pukaw tigura na. Aging gayta, pulos asaan nga umanamong iti relasyon mi. Ken adda pa'y pangtana kanyak. Inulit namanen idikalman ti panangipangtanakan ka. Nakipagkita akin ka tapno pakdaaran ka. Agan-annad ka. Agya manak nana. Adalay pakpakaasikin ka. Asawag paylaang ni Gardo, uray kasano ti kinadakas na. Liklik, saan mo atutupan? Adangamin pagpupungtutan na launay.
Rauman kayo ken Tata Gardo, Nana Veronica. Siyak matagyaman itaken ka, Jaramel. Saan ang nagbidot ni Rodessa iti panakiayan-ayat naken ka? Naparte kayo si Mang Pahti ti Rabi eh. Itagin inom kayo manan? Rodessa, saan dak apakibyangan kini mami? Amo ka makagura kayo iti palagip ko kada kayo. Agbaliw kayon. DJ ko man ti maudi a babae iti biyagyo. Kabaalam ka di alipatan ni Jaramel. Daddy, Yak kayat, aday jay alalaki ti makagasat mo. Kagurgurak. agpakpakaasya kada kayo. Lipatan niyo kuman tila palabas. Saan mo nga orayan ang makapungtutak ket makaaramid ak itidakas. Ti kumpanya ti pagsaritaan tayo. Awan anyaman na. No ipabukod yung kanya katarawidwidan. Ngam no di kay sumardeng nga aggastos. Gapo kadagiti makailuod a bisyo yo. Amang ano anya ti pagtungpalan ti kumpanya. Panawan na kon. Yak kayat ang mapagsaritaan dayta abanak. Nagpapakaasya kini daddy ngam sa anak ng pangag. Madanagan na kiti mabalin nga aramidin na kiti Jaramel. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamak kini Jaramel. Nalpas kami na nagsarita kini Jaramel. Pinagananad ko. Nagkari aliklikan kan saan na atutupan ni dadim. Anyalakit din amin ni daddy. May panggap iti kumpanya. Uray tanaplanutan. Saan ta nga ipakpakamu kini dadim daytoy. Talaga nga awan tinanamakin ni daddy. Madanaganak. Ang mga numalugi at talagang ti kumpanya. Ni mami ti pang panunutak. Tsak kaya't nagbanag to nakakasi. Ang mga no saan nga iti mabayag. Makasarak manan iti sabali a babae. Oh, ni Clarissa. Hello? Kumusta kan, gayam? Makasingak ka di. Kasangsangpat ko lang dito opisina. Oo. Kayat ko nga agbinilang ta na singit nga gayam. Idi ngamin ko leyo ta. Agit kita tangem. Saan tamad nga gamam mo? Mabalin mat. Ngam sa anak ang maikari. Diyak maikari nga dapanawan ko kan ka. Ado ti trabaho kiti negosyo mi. Ay, kasta ka di. Amom, naragsak ako no makasarita ka iti kastuya kung taway. Ken, lumawis na, nagpasya di tabalayo. Awakan kanto. Sige nga, Rodan. Bye. Makikayam ka, no? Amangan no sa bali man ti panggap na. Damat kiti pa nagtalako kini Jaramel. Sapay ko ma. Ta saan to amasulisog kini Clarissa. Anya ti kaddam dito ay Clarissa. Kasla, nagtulag tamot nga minin niya. Inturturong kat nga tanigasat nga kita ta. Wen kayam. Inawagak itay ni Rodessa. Kaya't kung amin ti makigayam iti nobyam. Nasayaat no napudno kay ti dayta panggap mo. Si kamat. Kasla agdwa-dwa kapay kanyak. Amangan no, mabali na kadoin nakto ngagpasyar iti balayda. Bayam, kasaritak ta. Ado ngamin ti pakakumikuman na. Kasano, negosyante kayo mat ngamin ngagnobya. Naibang tadamot panawan nyo iti tunggal maysa.
Maawatan mi ti kasasahad ditong galmay sa kata kami. Kasta ti agin inayat. Ngam no amom lang kumaklarisa. Ajak makapasyar iti balay da Rodessa. Ni Tata Gardo. Anya ti kaadam dito'y Clarissa. Kaslan, nagtulag tamot nga mina na niya. Inturturo nga tatigasat nga kita ta. Uwan gayam, inmawag itay ni Rodessa. Kayat ko ti makigayam iti nobyam. Nasaya at napudno kay diray tapanggap mo. Si kamat kasla, agdwa-dwa ka kanya ka. Ang mga no mabalin kadwaan na to ngagpasray iti balay da. Bayam, kasaritak to. Ado ngamin ti pakakumikuman na. Negosyante kayo gamin. Naimbag, tada panawin nyo iti tunggal maysa. Maawatan mi ti kasasad ti tunggal may sa kada kami. Kasta ti agin inayat. Ngam no amom la kumaklarisa. Ajak makapasyar iti balay da Rodessa. Itatagar to. Ayop ka lalaki. Naglawag da ito'y apamanagnag. Aluk-lukwam ti anak ko. Tatagardo, agparbang kayo kuma. Ado di tao. Mabain ka kadi iti bukod mo nga ramid? Mabit lang, sweetheart. Sino da ito alakay? Nesam ka kadimot akaskan ka? Kat agselos ka? Pangaasim Clarissa. Di mo kumarubruban ti pungtot ni Tata Gardo. Isu ti ama ni Rodessa. Oh. Kasta ka di? Wanan ka itibain a babae. Nudakla pang panunutin ado ti tao ang makakita. Hoy, Jaramil, dahito'y titandaanam. Sika tinangaramid iti pagsinaan nyo iti anak ko. Saan ko ang magawidan ti panagpagako? Nairanran na ang nakita na kami dahi alakay. Kat namati adagos iti imparbuk anobyok ni Jaramel. Nataar alakay. Nasamat nga ta iti babae dahi. Ay na, kabisadok dagiti lalaki. Hangam, dayawak ti kinaman nagparbang ni Jaramel. Ay nga, mga no sa anak ton akayat akasarita. Mabalin adi mamati ni Rodessa iti imparbok. Namdakal a problema daday jay alakay. Apay asapulem ni Rodessa. Day takot ngami. Tabinaybay amlatan ti anak ta amang tarawid-wid iti kumpanya. Ti awanan bain a lalaki. Talaga ang mapatay ko? Agi pang pangtakamanan ako nak. Nakitak ni Jaramel. Nagmayat ti panangaklili na iti dayji arjod a babae. Anya? Inaklon ka din ni Jaramel, ano biya na dayje a babae? Sweetheart, ti awag ti babae kinkwana. Clarisan sa tinagan na. Juan, Clarissa. Nasakit tinakam mo aluklukwan dati anak mo. Ngam anya ti aramida. Sumartang ka na. Saan nakasung-basung-batan iti kasta Veronica? Ang mga no sa anak ang makapagtapal kat. Masapol nga isinan ni Rodessa dayjay a lalaki. Saan kami pa nagsarita ka ni Daddy? Saan pa ngayon may iti opisina? Apay? Nagkita kami kan Clarissa iti mall. Nairanamat nga da ni Daddy.
Kaya't nakita na ti panangaklili ni Clarissa kanyak. Anya? Mamati ka kumakanyak, Rodessa. Si kalang ti ayayatek. Gapo iti pan nakakita kan ni daddy, nga da kadom sa bali a babae. Ad-damanan ti problema ta. Inunaak ni daddy mamakisarita ken ka. Awan ka iskanda dya, Clarissa. Inawagan na ni daddy, saan ko asinumpatan. Dakara problema daytoy, Rodessa. Makapungtot launay ni daddy. Nakita na ni Jaramel nga dakadwa na a babae. Ni Clarissa dayjay. Kinaadala ki di kolehiyo ni Clarissa. Kagap-gapo na di Singapore. Dakkal pa naggusto na itinobyo. Kasanon numasulisog. Anya nga minti nagkuyugan ta. Nairandra na lang nga nagkita da, mami. Agdalaga ka ni Jaramel? Nagkinari kami nga awan ti makaakal iti tanikalat ti ayan-ayat mi. Ngam ni daddy him. Siyak ti makamo makisarita kan kwa na. Urayan niya't mapaspasamak. Dinto agbaligin ni daddy ang mamagsina kada kami. Girl, I need you. I need your love. Dahito iti tandaanam. Makita kayo lang iti dayjay a lalaki. Tapno amom. Kabalan ka nga isukat iti napimpintas a babae. At ado ti kwartak. Pagbabawiyam to ti inaramid mo kanyak. Kunak no ibarsak mo manin ti cellphone mo, Gardo. Saan ka kadipay la asumardag? Agnakam ka No, jak makatapal, Veronica. Arabisang ka. Daddy, pasensya kayo na saan kayo sinumbatan ni dinawagan dak. Amo kami na makapungtot kayo launay. Aging ka ita. Makapungpong totak pailaan, Rodessa. Nagkita kayo pailaan iti dayjay a lalaki. Sana magulbog ka na kayo. Nagsaritaan mi ti pan nakakita yo kadakwada ka ni Clarissa. Saan na ang nobya ni Clarissa? Naira na lang nga nagkita da iti mall. Idi nakita yo ita. At ayuwam dayjay a lalaki. Agsina kayon. Awan ka po nang agsina kami dati. Agin inayat kami laonay. Siyak lang ti babae iti biyag na. Naglawag ti pan nakakita kadakwada iti dayjay a babae, Rodessa. Saan ka nga agbalin a maag? No di mo adaywan dayjay a lalaki. Talaga apatayag. Apay asaan ka amamati iti anak mo, Gardo? Nasingbat ni Jaramel. Saan na akabailan aliputan ti anak ta? Apay nga isaksakit mo dayjay a lalaki, ha? Pangasiyo, Daddy. Saan nakaskada kayo ni Jaramel? Saan to nga agbabae akaskada kayo? Syaklaan tayo ayatan na. Ipanagnak ko kada kayo asyaklaan ti babae iti biyag ni Jaramel. No saan ka anatang radagos? Ang mga natumba ka manen. Agyaman ak Jaramel. Talagaan nalailo ka. Nagasat launay ni Rodessa. Umapalak launay kan ko nang. Kasanon da ito'y. Apay ngamin ang nagbartag ka. Kastoy ka dito aramida mi jabborod. Nagramba ka lang. Kurang. Kaya't ko akadwa kang agramba. Anya ko matirambakan ta.
Kita lang agpay tigasat. Ipisaan aninam na maguntaway. Naagaw ka kini Rodessa. Nagbidot ka iti dayta, Clarissa. Kasta ko na iti pungtot ni dati ni Rodessa. Saan ka di? Dalpas kami na nagsarita kini Rodessa. Ulitik manen. Awan ti masapul arambakam. Oh, kasta nga ta. Kat namamo ni Rodessa nga daka dito balay ko. Kan agkaida tapay iti kwarto. Addan to pa'y nga tati maaramidan na no addan napasamak ka tata. Agbain ka kuma. Magibati ka iti sang kabasit a delikadesam. Salimot matam tadayaw mo. Taamangan mo saan kanton ang makabirok iti pudno ang mangipataggan ka. Aray ko. Nasakit ti ulo ka. Maulaw ka bumangon. Sa dino dahil naturo ka. Malagip po. Idirabi eh. Napano iti balay na Jaramel akas tauna iti barto ko. Awan iti abay ko. Gayam iti kwarto ka. Malagip no kasano anak kasangputak diti balay. Ni Rodessa. Awa ka nakgayam. Kaslamot no anya ti ibaga na kanya ka. Hello? Clarissa, mabalin sarita ta? Agsarsarita tan. Sakit ta talaga ti ulo ka. Naragsakan. Nagpapas kami kini Jaramel idirabi. Pangasim, noy bilang nakagaya. Agkita ta. Tapnoan niya pa lang? Pangasim ko nakmanan. Sige, kasimat ngagpaiso. Agsangit kalakit ti iti daytoy anapanunot kong aramidan. Kakuyog ko kuman ni Jaramel ang makipagkita kan ka, tapno mamati ka asya kung tinobya na. Ayam, sumaron to ka no. Talagaan na lang ka nagparbo, Clarissa. Jaramel, adda ka matgayaman. Pulos nga awan bain mo iti bagim. Amamo ka man nagparbe, Jaramel. Saan mo atutupan ni Clarissa? Nagtulagan may kini Jaramel dahito eh. Kaya't dakala ka sarita, Clarissa. Ijay to balay, amangan tayo. Tagur-uray da dati kan man. Ano niya daytoy? Ay, ayadag ni Jaramel, Clarissa. Katnam na asika lang ti makarisot iti problema ni Daddy. Si ka mismo ti mangibagak ni Daddy, nga awan relasyon niyo ni Jaramel. Ay, Saan kan ngagtokyad pa eh? Pinagtulagan ta. Sakit tinakam ko. Ngam agi balsak. Girl, I need you. I need your love.
Naimbag amalam niyo, sir? Clarissa. Anya ti kaadam dito'y balay. Inawis ko dito'y balay ni Clarissa, Daddy. Mabain ko, ma'am, ng pinilit ko. Aggayam kami kini Clarissa. Anya, agayam kayo. Idinto nga... ti awanan bain alalaki. Daddy, saan kayo kumangagpungtot? Ang mga namapabot nga ni Clarissa kada kayo. Mabain naklaunay kada kayo, sir. Ibabawik dagiti imbagak idi nagkita tayo kada Jaramel. Saan ko anubyon ni Jaramel? Anya. Kababain ko mga akwag. Agayatak launay kini Jaramel. Ngam napudno unay kini Rodessa. Nagasat ni Rodessa, sir. Nasingpat ni Jaramel. Saan amabalin adyak makabalas? Nasasaang tisubad na ito. Mangan ka, Clarissa. Saan ka ngagbabain? Ipapabalay mo lataan. Nalaing kayo gayam nga agluto, Nana Veronica. Ang mga no masansanton ang makipanganak dito'y balayo. Awan tidhakes na itidayta. Ibagalatan ni Rodessa ken ka. Nagimbag kayo gayam. Mababainak lang arod. Pasensya kayo lakuman. Inangaw ko laang ni Tata Gardo. Mamatimat. Clarissa, agyaman na kang ka, ha? Aywan gayam ni Tata Gardo. Apay asan ang makisango amangan kada tayo? Sumarunun ton. Adapay la kasarsarita na iti cellphone na. Kan adapay kahit ko amamuan. Sapay ko tasan nyo at tagidaksan. Doa kayo kini Jaramel ti kasaritak. Ayngam, apay nga awan? Adda kami takala problema may kini Daddy. Saan akayat ni Jaramel a para kanyak? Sapay lang naamuan na, nga da sa bali a babae iti biyag din Jaramel. Pasensya kan. Basol ko, Rodessa. Nalpas matlangan at timulungak. Padasak akasarita ni Dadim. Uray pinanagnakanan ni Clarissa. Nga awan relasyon da ni Jaramel. Saan kami pa'y analpas iti dayjay alalaki? Jak maklon, apara kini Rodessa dayjay. Apay, asaan mo akayat nga agradsak ti anak tagar to? Ado ti sabali alalaki dita. Saan lang ani Jaramel? Nasingpat ni Jaramel. Kas iti kinasingpat day di Romano? Kasta ka di ti kayat mo asawan? Apay nga aging gaita. Saan pa'y lang agtal na tinakam mo, Gardo? Agtal ng tulang tinakam ko. Inton mapagsinak ida. Managing bubukod ka. Tibukod mo lang arik na tinapatagkan ka, Gardo. Impis ko maatibiyag mo, te ornosa. Kayat mo kadimanan ti madangran, ha? Veronica? Anya pa'y lati kayat mo? Nagsina kamin iti babae anang loko kanyak. Pasensya kayo lakuman. Tinabayag pa nagururayo kanyak, Manong Cardo. Na-traffic namin. Oh, awan ka di ti kotse. Nakurapayak lang. Awan ti igatang ko iti kotse. Inan-anusak ti nagsubli iti nagtrabaho iti abroad. Umininom kagayam iti nisangar. Makagargari. Di pa nang peryong ni Clarissa kanyak. Nagkiting di pagananay na. Ita lang. Ta nakabakasyonak. Anya nga minti planom, Clarissa. Agsubli ka pa iti balasiw tao. Kasla masaduta kun. Makauma. No, anda ko mamangasawa kanya kakit.
Uray lakay. Anya? Ay ngam, dayta ka diti pagsaritaan ta? Kan malagip ko. Nasingpat ni Jaramel. Ngam apay akagurguray. Oh, no mabalin. Saan ko kayat ang mapagsaritaan day taabana, Clarissa? Ang mga namadadaal ko ti aldaw yo. Kaya't yung matlaang amamuan tipod no? Nagkariyak namin kini Rodessa at tulungak. Nadlaw ko akim magat iti apan ko nila kay Gardo. Ano si Isa ni iti tugawn? Mga alnonos iti kikita na kanya. Lading itaglangan Rodessa. Pinilit dag. Dadaulak ti pamilya. Ngam sa anak paylaang nga agpadlaw. Inutak. Ngam tinasayat. Awagak man kit din ni Rodessa. Dandani mo nalipatak tinagtulagan ta, Rodessa. Kapilitan ang nagdardarasak ngayon may dito balayo. Dumanon ka? Oh, at akamit kayam, Clarissa. Oh, wow! Nagpintasam na ita kawisyo. At dan samot darayan nyo apaskan. Kunak man no... Rodessa, ar-arapapak ngamin dagiti luto ni Nana Veronica. At damat naluto dita. Awan sa ni Tata Gardo. Nagkaringamin kanya makipagkapyan kini Jaramel. Si Papa Lubos pa yan, no kaya't dati agkasar. Awan na ipagbaga kanyak ni Jaramel. Kinapudno na, adda ija Japan ita. Sa bali lang agpay so tibak na nga niya. Abay di kasi murot, Rodessa. Ay ngam kasano da ito yan. Ang mga no agbaliw ti panunot ni Dadim. Dandani mo tan nalipatak tinagtulagan ta, Rodessa. Kapilitan ang nagdardarasak nga imay dito balayo. Dumanon ka? At akamit kayam, Clarissa. Wow! Nagpintasan da ita akawasyo. At dan samot darayan nyo apaskan. Kunak man no... Rodessa, ar-arapaapak dagiti luto ni Nana Veronica. At damat naluto dita. Awan sakit din ni Tata Gardo. Nagkaringamin kanya ang makipagkapyan kin ni Jaramel. Si Papa Lubos pa yan, no kaya't dati agkasar. Ako na ipagbaga ni Jaramel kanya, Clarissa. Kinapudno na, ada ni Jaramel ija Japan ita. Sa bali lang agpay so tibak na nga niya. Apay di ka sumurot, Rodessa? Ngam kasano da ito yan? Ang mga no agbaliw ti panunot ni Dadim. Ang mga nusika tinakalipat anang ibagakin ni Rodessa, Clarissa. Ang mabalintay lahat ti agsasarita, ure awan ni Jaramel. Ure da kami tulatan ti agsarita. Naranapay matlarong na dapapanan mi kumakin ni Mami. Sana bale, siyaklatan ti mapan, Rodessa. Awan orasan ang mangibabawi kini Mr. Mercado. Kababain. Uray, tadanto pa isabali pa nagsasango tayo. Adun sakit di tijak mo may panggapit ti kumpanya. Ang muray, napukawan dagiti babae iti biyag ko. Matulungak to ni Rodessa amang tarawid-wid iti kumpanya. Ni Mami da ito Nalos kayo man di pa nagsasarita ta kada Mr. Mercado. Hello?
Nalpas kayo kadina nagsasarita, Rodessa. Wan, mami. Si Merigan ni Daddy iti kwartuyo. Nabayag pa ilangan nagsarsarita kami kini Clarissa. Diyak magustuhan ti panaggargaraw ni Clarissa. Nagkiting tibado na, kas lamang gargari. Kas di at talaga ti panagar-arwat ni Clarissa. Wan nga yan, pinadas ko ngay nawagan ni Jaramel. No ada nagsaritaan da kini Clarissa. Kala na nagbaliw ni Daddy. Nasaya at nupod no ti amin. No saan nga pampamaranglaan. Nasaya at lang, napod no, mami. Clarissa, talaga ang makasulisog ka. Saan ka ang makauma? Agyaman na ako maparagsak kamat lang. Uray gayam lakay kan. Sana nga agbabawi, Gardo. Kasladyak mamati, ang makanubyak itikaskin ka. Aramin na kaamin nakabaulak ang mga ipaay iti kayat mo. Ngam, kayat ko may kabalay na. Ipaay mo amin akasapulak. Sana problema dayta. Ado ti kwartak. Bastante ti abastom. Kayat ko, maadaan ako mamat iti bukod ko akotse. Kotse? Uray inton bigat matlaan. Talaga pat-pat gan na kanya. Ngam, kasanon, nung amuan dagiti aginam na ito eh. Saan mo a problemaan ida? Uray maamuan da. Ngam kayat ko analimot kumalaan. Diyak kayat akaguradak. Nagimbagmat nga rod ti asawak. Nalaing nga agluto. Kayat ko anawayaak ang makaumay latay di balayo. Awan ti problema iti dayta. Uray, tagayim kayo ken ni Rodessa. Kan may sapay nga ibagag. Kabaulam ka di at talaga ti makisarita kini Jaramel. Laglagi pa maday ta ti may sa akondisyon ko. Uray ta pamarang matlaan. Kasla sa anak pela mamati. Agyaman ak unay tatagardo. Nabayagan may inararapaap ni daytoy ken ni Rodessa. Manipod ita. Kaya't ko nga awagan na kon iti papa. Papa? Saan kayo kumapay ng agkaskasar? Kahit mi pa'y nga ipapas ni Rodessa at ipanagbalasang na. Saan mi pa'y nagtulagan na ita abanag, Papa? Adope namin tinas ka ng asikaswek. Jaramel, pakawanan na kuma. Siya tinagbidlot. Pinagturay ko tigurak. Gapo iti nalabas apan ang ipatag ko kini Rodessa. Ngumawan to ti mapasamak akasar. Nalaklakan ton agutasan ka. Numaikanak iti napintas agun taway. Girl, I need you. I need your love. Nasayat lang unay. Ta nakapagsarita kayon kini Daddy Jaramel. Maragsa ka na, tawanan ti problema iti relasyon ta. Mas dawa kiti kalata pa nagbalbaliw ni Daddy. Nga mabalin nautob na nga awan dakas nga ibunga. Tiyag na nayon agura na iti day di Papa. Naglaw kumati ado na nagbaliwan na. Awanan ti sa bali a babae iti biyag na. Adan panawan na kada kami kini Mami. Sana kasi di.
Masukat ti babae ti biyag na. Di nawaya nga rudan nagpasya rin balayo? Wan, ngam ni makumikom ka mati ti negosyo. Kan oray da kami kani mami. Intuloy mi ngamin day di plano mi ang negosyo. Ne, intuloy yung latagayam. Saan nga mo ni dadim day ta? Nerugay mi idin. Ngam saan mi pa nga imbagbaga ni daddy. Di plano mi kani mami, surprisahan mi tulangan. Panagkunak Rodessa, marigatan kayo lang kininana Veronica. Mami, kunak pekit din kanukwana. Tayong palubos mo ni daddy, mga awaga kiti daddy. Ito nag-asawa ta. Saan na masapon nga agtrabaho ka? Ha? Itapay laang. Uray saan tapay ang nagsaritaan ti kasarta. Kasla makit-kita kung tinaragsak a pamilya bangonen ta. Agbalinak to anasayat nga asawa. Ken ama. Para iti masakbayan ni mami ti binangon mi a negosyo. Idi kang itingit mi iti pan nakasikur mi kadagiter arameden ni daddy. Napanunod ko, asaan arumbang adagansen mo ti panagbiag to ni mami. Talaga aday ito a Clarissa. Kasla ka na yun namang sulsulisog. Nagkiting kan nagrasa iti pagananay na. Isu ti sang katalyo dagiti lalakang himpiatak. Nasiputak ti panang puligos ni Remalin tilapayag ni Lenter. Sa nagmisuot ang nagdalikapkap. Nasiputan nga tan ni Remalin ani Clarissa tikit-kitahan ti nobyo na. Oh, apay akas tati panang kitam kanyag, Jaramel. Di mo ibagaan na atap kapailaan kanyag. At daw tang anaimbag anakam kanyag. Sana masapon ibagam kanyak dita, Clarissa. Amok, katagyaman akin ka. Rumbang lang, babanti pan nakisarita kini Manong Gardo, na aklon na kan akaayan-ayat ni Rodessa. Anya ka rin si maipaay ko kan ka? May liwak lang makisarsarita ken ka. Angam, saan ka madanagan? Saan ka asulisugan? Tandan ka ayan-ayat ko. Agdenden na kami paikit din na. Kaya't ko asawan, ikabkabbalay na ko. Anya ti makunayo, daddy? Dumaknakalan ti magangganan siya ti kumpanya. Oh, talaga akabaala mo ti mang tarawidwid iti kumpanya, Rodessa. Nagsarsarita kami iti financial analyst kat milyon ti mapaspastrag iti kumpanya. Gapo iti data. Plano mi kini mami apat kan tikid daw dagiti empleyado ama nga tumet ti sweldo da. Kasta mo ti benepisyo da. Angom, mabit lang. Hinadalyo ka di naimbag da ita. O naimbag ta na ibagam kanyak. Masapol nga yuman-yumat la kanyak. Kaasi nga min dagiti empleyado. Agtultulit nga to amin na magatgatang. Da kayo ti makambo. Ni mamim gayam. Ada na panan na. Ngam saan siguro nagsubli dito opisina. Agawid ton. Kastoy nga men, Rodessa. Kasapulak ti kagudwa milyon. Anya? Kagudwa? A milyon? Itay payasang-sangput ko anadlaw ko nga dapakariribukam, Rodessa. Anya ka di ti problema. Awagan kayo kumaitay na kapanaw ni daddy di opisina ngam ado nga minti na si kasok. Kan adasa nga ilik. Anya day jay? Kastoy nay. Mangibagbaga ngamin kanya kiti kagudwa milyon ni daddy. Ngam imbaga kanyak ti kahera. May sa milyon kano ti pinatseke na. Nagdagkalan agatan. Pangan-anuan na kano?
Saan ko asinaludsod, mami? Nabiit pa'y atol tulungan na tayo iti kumpanya ng kasla sa bali man tinasumok na. Siya kunti makaamo ang makisarita kini daddy. Amang ano day tamanan ti saan niyo apag kinaawatan, mami. Anya nga tanong baybay-an tayo pailaan. Sige. Paliiwan ta pailaan. Oh, anya ti makunab iti daytoy kabarbaro ako, Tiyang Clarissa. Magustom ka di matlaang. Agyaman naklaunay, Gardo. Talaga apat-pat na kanya. Oh, ipaay ko amin akidawam. Saan na kakadian nagsaludsudan dagiti aginam nung mangan anwam iti kwarta? Nasdaaw laang ni Rodessa. Iti kadakkel ti inruar ko agatad. Saan nakmatakin na sarita ni Veronica? Amangan no saan nagibaga ni Rodessa? Awan ti saan amaamuan ti asawak. Kat panagkunak, saan ta nga agatap, nga damanan sa bali a babae iti biyag ko. Ada kay ko damagan ken ka, Gardo. Nukas pangarigan, agsikugag. Nakasaga nakakadi amang isina iti asawam. Kat datan ti agden na. Anya. Saan mo namaanday ta asaludsod ko niya? Jak lakit di kayat di agsikog abalasa. Girl, I need you. I need your love. Day taabanag ti saan ko na panunod. Kaub-ubingan ni Clarissa. Kat mabalin nga agsikog. Ado tinagbalin a babae iti biyak ko. Awan tinagsikog kadakwada. Amuda. No anyatar aramidan ta. Ang dayjay kano a babae, ti agdadagsanan. Anya ti aramidak nukas pangarikan. Ikabkabalay kon, no isinak ni Veronica, sa balin asaritaan, no laksidak ti pamilya, gapuken kwa na. Amangan, no ilunod dak, itinalaos agkura da kanyak. Jaramel, sumrek ka. Madamdama ka no pa sumangpot ni Mami. Ay, ang dapat gayawan. Anya ti kaadda ti kagurkurak at tao. Dad, mayat sakit iti pa nag-relax yo. Daddy, adaak. Kwa, nabanugak ngamin iti napanak. Kasangsangpit ko laan. Umininom ka kadi iti nasangan. Agsangot ako Jaramel. Sa anak nga umininom iti arak, Daddy. Pasensya ka lang man. Ang mabalinak mat ang makisango kada kayo, tapno ada kasarsarita yo. Ang damot ni Rodessa, akasarsaritam. Sumra kaklangan iti kwartume kini Veronica. Ijayan nga ginumak. Sige. Pimano mo ni Daddy. Agsarsarita kayo kumapailan. Tama pa naklabit ag sukat. Sige, panawan naklatan, Rodessa. Ay, mabit lang nga Rod. Agpaala kiti katulong iti pagpalamis mo. Ni, pinanawan mat ni Daddy, tininuman na dito nga arak.
Mami, nadlaw ko ang nalamiis ti panakilangan ni Daddy ken ni Jaramel. Kasla, saan na pa'y matlaan na aklon ti relasyon mi? Iso ako nak, ang mga nagpampamarang laeng. Adamot atap ko akasta, Rodessa. No kumaha, adan plano yung agkasar. Matingi-tingi na niya tipod no akarinig na. Saan ko mapailaan, Mami? Di kaya't ko ang mapanagnagan ita. Kat no awanan ti problema iti nagbaetan nyo. No awanan sa bali a babae iti biyak na. Kaano manen anang hala iti kwarta? Aga tapak manen, nga damanen sa bali a pagmamauyungan na. Malagip ko gayam ni Clarissa. Apay analagip yun ni Clarissa. Saan matan ngagpaspas siya? Saanen ana ulit tiya ay na? Awan mat damag ko kankwanan. Jakman amo no nakasublin iti abroad. Ninto Jaramel ti pagdamagak. Pag-imunam ka din ni Clarissa? Agtalekak iti kayan ayat ko, Mami. Kaputa, nalagip yun ni Clarissa, ni Jaramel ti mabaling ko pagdamagan. San kami matatalaga kat nasingat ki ni Clarissa? Jack nalasin adagos ni Clarissa. Nakakutsemet yan. Talagang sakit di nga dan nobyo na. Nakatumpong sakit di iti lalaki anabak na. Nakikasaran ko na kuma. Gamjak pemet na damag. Oh, Jaramel. Kailiw naksakit di ang makita. Dandanisan ka analasin na, Clarissa. Napintasa ka dilaw na yan? No, maamuan day ta ni Rodessa amangan no, agsubang kan agsina kayo pa eh. May lasin ko tinagsardang ako kotse. Tilakit ti kotse ni Tata Garda. Anya ti kadaan rito eh. Clarissa, sige, panawan ka na. At dapat papanak. Jaknam naman tinakita, Rodessa. Iso asinurot ko ida itinalimad. Kat iti day nga apartment tinapananda. Kunaklano nagbaliwan ni Daddy. Pudno kayam ti atap may kini Mami. Kat dayjay pa'y a Clarissa. Jak ko maibagaken ka, taamok masaktan ka lang. Ken kaguranak man ni Dadim, numaduktalan na asyak tinagipulong ken ka. Day tati kotse ni Daddy. At dalakit di ito unag day nga apartment. Pumanaw kan. Tapno saan makita ni Daddy. Nakapanawan ni Jaramel. Agyamanag. Rumaran da Clarissa kan Daddy. Anyan. Nagmati pa nagkinanlapay ta. Laging nagtapay. Bakit din ta nakapanaw ni Jaramel? Nakita da ko na. Kamakamat ni Clarissa. Sakbay ang makastrek iti apartment. Girl, I need you. I need your love.